ondina alongwa ndike yakwathela nomapulo gawo kombinga yomathimbo ga hugunina. Oho, toningi nasha shono tishona na skola oe, hatukutegelela kene. Nanga ndikambadhala ndithike pethimbo. Wakapenupya kavi, neno tunaenda nditetekelike. Inodhimbo kugalika na sister. Wane. So guys, what is the topic all about today? Just not the How many fingers do you know? 2. Mwana kwa unjuga. Yesu Kristo soko tutigire nyokumo kujana mwenye nalika na ziarara. Itare ni karunga ne muitare jo. Megumbo ya tate omuno maharo yenji bungara. Ungeka ndani kino andandi mulobwe. Anandi ke muno gekidire hara obo no ndande ke mungoteke muno gekidire hara ndani kagalunje obo foga ndiri nane mukakalepo. Ano Yesu Kristo spai fengino shatu kopia ni okuli behara okuli me grupo tatewe te bindire ko mahara yetu obo boka yitara mu Kristus yatambulo ko kukalunga yo yakale mu mwina kalunga yakavulo kufigura Oshiwambo shewulu. Ano omuna oshima shafamano ne spai fengino shewulu kira ke hewumwe mulundulo mikalo deni no shima shafamano ne otashika stopa tashika oshero hasho shero tashika pata no mitonji nitaika kala boy neno mwe ora tu denge pikemos. omwero takukopiwa mano bagushi kutodiradiralo bisa mbuno omwero shande takukatwa kapuna mute kupatura omwero kupapepo ngono kalunga shaike dende kupata kapuna mute kupatura nongero kwa kupatura kapuna mute kupata. Yesu sote kea aganjolike kuke hegumwe shigorera kilomba yae tea konjambi hegoka shigorera kilomba yae Marantes, nani kutwa kwa mtu washikini na kutegera ndeni konja. Teresia kamushishina nina kuchoma utenyo temeri yobe konja buki mbeko ngono kuli mune nomtu akukalunga neka mushieni yene deno yakalunga shon mwayono ayeshe no lubalo yabule mekano na Yesu Kristo soko yane yayule mo mekano mono mbinzi yae ano ono takambadano kuniga umwina kalunga takambada kurangule halo ya kalunga. Bame alike shino drima ndikatre. Kalunga mo bibeni. Teresia kaishano aweke show kaishano aweke show odrima yoe ndio uyitule mepata sana ni haro ya kalunga ano kuwani hino unatoka udiliwa tabika ungana patu urenti maleni lokomo nyone komu peko hakwe siku nalimi ndele na ndike Ashibolo bali terisa njini mayengo. Shikota po pini maino shilonga yoshe. Aimo bwa ndio kutoiteli ma kitu ashani gawe.
fine. How are you? And how are you? Fine. Oh girl, ready to do your hair. Looks so nice. Thank you. Oh, my sister did my hair. And I don't feel I'm looking nice. It's a really nice. Oh, thank you. Did you guys eat breakfast today? Wow. I didn't even get time. Actually, I woke up at 8. I had to rush here. The taxis didn't want. I'm even hungry right now. Just tired of everything. Now this teacher is away. She's even just late. But if it was us, we know it's already big problem. So twagura nare nokuri ke story la karunga kake hesiku kororike we are dead. Oh, karunga ina zakane kanare. Ano kufike penine. Wanita remana Allah ya taking centuries. Ugai kutegere Umushishina utaka shoshwana kulora kweninga. Sana kina no problem anasho. Asho Susana. Kombinga ya kulora bisana kucha kalongo kutike peni. Unene wa kalongo uikwe ya kupata sana leo na kalongo. Ndimo ngoka story. Kwa kuna onsama ne umwe eno kanana ka matike buranana. Kwa kanaka yake mpulana na yakulo ya falia irobisa. Takati ano tate kalunga nguno kufike peni. Nsaba nako yankwa te mudikiro ko mudikiro dira imona yendemo kale mumule mwi tati owete na nao odira njono oifike peni. Nogana kama choke nombo yakati oh odiro shona ngini tate ifiki keno pekeria njema. Ye tate watamano kucha okay te fara ko pare ke dira. Yo te mpulana tango tate mudikiro dira tacho dira njo ifike peni njo. Oh, odira na nyonene ngini nano aishe omukunda wetu awana mwike. So yo shone onyelene ekwatathano lyoe pokati koye na kalunga olyo tali unike unene kuchofike peni. Ano ngoli popepi na kalunga tomono esimano lyae no to monu unene wae milonga yae. Ashike ngoli ko kule na kalunga nena ando otomono utateka ngo afumtinifi ni nasimana ano ngeno kwa ukaya uliko pepi na kalunga robisa andi tokuro makuro gafamo. Oh onekuro yes Linda Atueda hapo pepi na kalunga ngini teacher. Atuhedha pepi na kalunga okupitia mukulesho mishangwade osho okulandule empango dhae seno tatu sharinga ohapuya eno ya kwetu. Otuli methimbo edhigu ndi twataleni
Dita tukavula okuthika meni unless tulipo pepi na Kalunga. Ano tuli twatale nesimbo evivu ndili okuthika paife tulipo twatale esimbo evivu njoni tatukavula okukala atutwathikama mulyo unless tulipo pepi na Kalunga. Eitalo kaisho shinima shimwe shi onuho hashikoko muule wesiku limwe. Ndio shinima hashikokiwa nayo onkalamwenyo aishe esiku nesiku. Onge ohapuyete niyone nanja nimuthigile Ahebero 11 okavese kotango. Siku nalikalewa na Sana cheli. Oskola yali nini? Yali na meme. Oshilinga. Oshikatomonika kuna ombili? Mpiri nawa meme. Suzanne. Epuko olili peni? Meme ununa koskola yetu how cheke njike ngashi rovisa alushe ohaya lonje. Rovisa ngana tango ngono ndino kupopsa na memewe. Hawe meme ondati ino popya naye nima ai pimbirike. Otashe hamegenje okukumona uli ngano? Kashishike kombinga ya rovisa meme. Onda alandikale andiningi elunduluko nkalamwenyo daya kwetu ashike achua ngingini ngaita ndivulu okupopya ondala nkalamwenyo yanje ikale mbangi wa Yesus Kristus ashike kupopya kwanje kakushi okwanawa. Suzanna cheli. Meme. Kandishi kucha omwashike Kalunga ekupa ewitali kokoma. Ashike shoka ndishi omulumentu umwe omunene mombimbeli wedina Moses okwali hakokoma. Ndele Kalunga okwemulongitha munenewe. Ouva kombinga ya Yohanesa omunyoli wehololo. No meme. Okwali akuthwa omesho ashike natango okwanyola embo ndyoka lili enene lyomehunganeko gopethimbo lya hugunina ngoka tage tulondodha monena. Kalunga okwamono ompito yokumulongitha. Meme wenju waitangu anyola omambo tage tupatulile omahunganeko nankene tuna okukala onga Kriste okwashulila mo standard 7. Ashike o-English anyola oyanyenga naantu yacha eilongo lyopombanda. Wa meme. Atushe otushishi kutya shoka taaningi oshapuka. Noho ondishishi kutya inohala ndipopye na meme wa Lovisa. Sho ndina okuninga andigalikana kutya Kalunga nekutulile aishe pomahala shinasha noshinima shika. Kala ushi kutya oto ningi elunduluko meenkalamwenyo dhoye yakweni kushishi ike natango. Tsikila nokulongela ouma wetu nena otamono ompito ekulongithe muunenewe. Nduviteko meme. Yeah. I hear God saying something big is gonna happen.
garden, I hear him whisper, just keep your eyes on me. He's getting ready to open doors no man can shut. He's getting ready to tear down every wall that's been holding you up. So don't lose faith, now don't turn away. Keep your heart steady in the place you pray, because what he promised is on its way, and the blessing's closer than it's ever been today. God's turning it around. I can feel heaven shifting now. Every closed door starting to sound. The latch is moving, the lock is away. Breakthrough stepping in your today. All you've gotta do is focus on him. Keep your worship pure, keep your spirit still. Because when you trust, when you give, when you yield, that's when his power is revealed. Focus on Jesus, he's the way. Focus on his promise, will not delay. He's healing, restoring, making you new. Every word he spoke, he's bringing it through. Nika oshi nya oshipigi bashoe shohera shiri pena dishikonga kwata turesha shika kwata turesha shika otwa popia watita que no cae, que no que na este chique de ella ya pido omwana pona oye ngutemo moshifigi washetweni shohera washetweni shohera oye ngutemo moshifigi yalo Susan Susana beli tatu mwana nena ono kwa oni longa na ime okachena okotango okukara tutune tatalo okukara tuna inekero yakora minima byoka te gamena nambyoka tatuvuru itatuvuru kuimona yalo Susana tangi Orusa okay ewa nena tukapopia nine kombinga yo hore ya Yesu Kristo otamukudhile mimo tundi anje kunjireni atupopia nyohole yalo Susana ewa nena tukapopia nine kombinga yo hore ya Yesu Kristo ze ano Yesu Kristo kwa tuthigire nyomango
na kuchana tukaye tuhoya kaneni robisa Yesu Kristo zetu figira nyompango na kuchana tukaye ni tuhoya kaneni ano na tu kaye ni tushirike nyopole na ano aeshe shachino homenga mo yoto kungwa kaneni Yalo Susana ewa nena tukapopia ine kombinga yo holi ya Yesu Kristo ze ano Yesu Kristo kwa tuthigire nyompango na kuchana tukaye tuhoya kaneni robisa Yesu Kristo ze tuthigire nyompango na kuchana tukaye ni tuhoya kaneni ano na tu kaye ni tushirike nyopole na ano aeshe shachino homenga mo yoto kungwa kaneni ewa kule pulolye Gandino ka sister kanje kasa emvula ntano nasigopa ise nendekeri mumwenyo oya kwaterenje songa yandipungwa kwasokontuka endululamo yandipungwa nande kwasokontu gandino ka sister kanje kasa emvula ntano okukaja akaukaterenje ganandipungwa ekwasojontuka nendekeri mumwenyo oya kwaterenje nasigopa ise Membo lyo movie thiono pulonthingoi okaverso katitano ombibeli otaiti kutya oshoka aanamwenyo otatseya kutya oyena okusa ihe asi itatseya sha nando nokaana we ondjambi yasha oshoka onlimbulukilo yawo otayidhimbiwa ano asi haapopi nenge kaena shiye shikombinga yaanamwenyo eso olyokushuna konima komwenyo omhangi novalwa ihopopi naanamwenyo aye ano ngele wasi omfudha gushuna kukalunga huwazile ndee tohulupo okukala ulipo ano natukale ni twatakamitheni embepo dheemwidhuli dhi hadhi itula molupe lwoonakusa yetu aye ngeli ya satana otayeya kutseni onga oonakusa bahamono na kusaya ya samu maungwa agaruka like natokuli for example anandono wamo otatekulu wasa nde conclusion natokuli shano ali pochoto miano nayo kweli tali like naye eyokulia nao ngini ombibe otaiti muyoba onopolonhihe ali okaverso katingo isi okatinongo kutya ngaashi oshikogo tashi halakana notashi osho nango katakulukile musi itagaluka moye itagalukile okaandjawo otadhimbiwa kwa ehe mboka yali enshi ano aantu mboka haya monika kaeshi oonakusaeni mboka oombepo oomwidhuli dhiitula molupe lwoonakusaeni ano ayengeli mbayumbwamo megulu ombibe otaiti eno shika itashikumitha oshoka na satana otavulu okwishutukitha akale afa omuyengeli guuyelele onke ano itashikumitha ngele aayakuli ya satana otayishitukitha yakale onga aayakuli awanawa ihe hugunina otakapewa shoka yeshilongela ozaza maakorinto atiyali onopolo 11 okaverse 14 sigo 15 ewa atushulileni mpaka nena ano oshithigilwa shetweni shonena ashizimembo lyotango lya Timoteo sokatopolo katine okaverse kotango esiku nalikalewa naye umwenyo wange imbano kuwafashili usilesu wafilwa ngenda komwene ilaifanifiifwe ni mwipafi yobatondivange Opo lilinea wapita vile sibosi. Opo lilineke
Ino karangia moromi karadha. Ndivine kelo te ya bulunga. Amanika ya fadhi ushiri ma tabira ngihanyi makosha. Wahani ngene kentima nali la kukuta. Aisha ndiga ndanga mikashata kibanga. Andia kalika yene kwa kalika nana na sango nino kuna kuchaka nduruka. Ndi horo nkumurwene. Na ulunduruka. Andia amangantu ndiye kwa magari sana. Wandi mekinda pona. Ewa. Mwaya bwana skola. Oya kuta momo shitiri bashe toni shohera. Oya kuta momo shitiri bashe toni shohera shirana nane. Kakele ku Susana, kapena yangu tabro kwa yamu moshiri wa shuri shohera. Anonerera, anu kamuvi tekonenga anu kamuna konacha. Okuka ito kusombinga mukule shoha puya tate Kalunga, ninge wipura kene, otashi kupene vuluruko. Onga mwenye olugothi, ndeo tosindani kenge uli mukalunga. Shashanu wa uliona skola paife itashiti kuchonga mwenye shota ikayangaka. Ano enjo ya sina ya mono mito ngashine muina. Nokuli na ya monerongo ngashindi tamulipewa. Ashiko mito muina ndeo tamuidhanitha. Ngayengu andipopi mano akulu ya njo ya sasho ndali onshona. Ondilongo kwenda muyuni kandina avali. Ashiko ndailonga oshinima shimwe kucha Kalunga oyiko ompalusi wetu. Ondapita momasilu gomilema ashike okwa kupisa nje. Ondali ndatale oshiponga shohauto. Ondali ndiwete kuchonga mwenye yanje opo ya taihulile maka. Ashike ontima wanje wali unuudhigu wokucha ondayogoka tuu. Usama okukala ndahepisa ethimbo yokulongela Kalunga owa endenje komesho. Nokuza mpoka ondekiyadhike andipenduka ndili moshipangelo. Andipulane kucha oshike shaningwapo nondeyamo ngini moshipangelo. Ondalombula takuti kucha ondali moshiponga shohauto. Naya kwetumba atwali mona aye kapuna nandongwa hupa. Ondamonesilo henda lya Kalunga kombanda yonkalamwenyo. Nondatokola ndiganje omwenyo wanje ku Yesus. Epulo lone ndika kucha ngwena ngwo wahala udhigu uthike mhoko opo ulandule Yesus. Pamwe mbitu itoipewa. Ashike etokolo momake geni. Anonge kapuna kuta imo verse njite musigira hera. Susana, indamo. Mbepo nja puki te popi chaera kukutia kwa masiku wakomeho ano ya matake daitaro. Oyo taka bulika ko mbepo dhifunja nataka landula omalongogo miduri. Buat ya, aku me aku cuma di janjole.
Oshike Suzana kala uditenga ongeta mungu. Ndaninga ngao pesha laloe o revenge amolwa inima ye have kuningi. Kwali una ninga ngao kashisho wanawa Mala thimbole mwavaningi ofana molwa ya shiho popi. Okwatiwa inatufutira winai na tukale nombili nanu aeshe. Wow, unanti waola. Mwaya kwenda wana skola? Mwaya kwenda? Nena andi mufane pesa limwe. Itatuwa ngoni mu class nena. Ati pesa limwe. So, ken. Katulije. Bayo mambo gani? Na kula mume. Ken. Tired of this teacher's class. I think they also used to do that. This looks amazing from the shop. And this one is all of that. Itueni etimoti tune natangolore senike. Itumile sena. I'm sorry, please do not. Neno ndemweta mano opo muvombepo yuushitwe okupitira muunshitwe moko madhiladhilo getu nomalutu getu haga kwatakanithwa na Kalunga. Shosho uwete Kalunga tetulondodheni kutya unene tuu pomasiku gahugunina natuthigeni poondoolopa tuyeni komikunda tukakaleni tulyeni momakuti muunshitwe wa Kalunga. Ndiko olyehayo lya Kalunga kwaayeshe mba taya kathigulula oshilongo shegulu nonando yakale neeli muuyuni muka yakale yayooloka ko kuuyuni. Atukunkililweni tuye komahala hoka tatu vulu okukakuna iimeno yetu yene. Omolwashike tuna okuya komikunda nenge kokuti ngenge otushiwetelela aantu taya zi komikunda tayeya mondoolopa okukonga uuhupilo? Onduuvite kutya epulo lyeya liziilile peni, ashike omolwa wetweni Kalunga otetukunkilileni tuthigeni poondoolopa. Kaleni tamutumba tse tusikileni neenkundathana dhetweni nawa enginathani popepi. Endoolopa odhili dhuudha omanwethemo tage tungambeko okwiilongekidhila egaluko lya Kristus.
kehe shimwe konyala shilimo shino midhiki inima yadulukwapo kaantu. Naashino shili oshipu ku Satana alongitha inima mbika okuhingila aantu yapule osonda hapi shali omakaya. Ethimbo tali keya sho ompango dhaantu tali kakala dhili ompinge neempango dha Kalunga. Itatu kapitikwa okugalikana pamayuvo getu. Ashike otatu kalombulwa kutya natugalikane Kalunga momukalo watya ngiini na uunake tunatungalikane nethimbo peni tuna okumwinyongamena. Ano pethimbo ndika Akriste oshi otaye kiimonikilamo mwamboka yelike Akriste edhina. Onge ano Kalunga okwa hala tuyeni komahala ngoka guushitwe komikunda nenge momakuti opo tuke galikane twamanguluka se tukilongekidheni shoka tashiya. Ame ondadalelwa mondoolopa itiiduluko komukunda. Yesus okwati ngele otumuhole nena tatuvulika kuye. Owuna okuthigapo aishe mwakwatelwa okwiihola mwene opo ulandule Yesus. Omulanduli gwa Kristus washili ongoka takutha etokolo alandula omalombulo ga Kristus nando shikale kashisho shipo okweethapo iinima yuuyuni. Ethimbo otali keya sho tatu kapewa tuhogolole kutya otatu landula esabati lya Kristus nenge esabati ndyoka lyetwapo komuntu. Onge opo tuvule okuthikama otuna okwiilongekidha paife miinima iishona mbi tatu ende muyo. Titya iinima oyo kaishi ashike omahokololo okutilifa aantu. Muuyuni wapatuluka otamukala ngaho iinima yafa oyo. Okolona manga yali inaiholoka aantu osho yali taya londodhwa kombinga ya lockdown ali ndeka yali yeshiitela. Pethimbo lya Noa aantu yali taya londodhwa kombinga ya elu kayali yeshiitela natango. Ano ndjokonona oyina okuyendulula. Aantu mopaife otaya londodhwa kombinga yompango yosonda handji taiya. Aantu itaya kapitikwa yakalande nenge yalandithe. Okuninga taya lyatela iipango ya Kalunga pevi. Ashike natango aantu itaye shiitalako. Onge ano taya kaadhikwa inaayilongekidha. Onkulu nusikola oithana nje? Yes. Onde kuithana chinacha nana sikola tan complain no ayalo gwacha
changa kakanichire kuchashisire penima ngahandikambadalike okulonga ngana wandia tulanga ko diga nkaya mwenyo hashoina ngo kuvithako oponga shiete no mikalo liga biri monjira ndengo tako ilipo tako mplena kandishi kuchota tinengini makucha shono ohande chitetamo opokulonga na school discipline ya no kuya ofisa konga kuchame ugulo muna atateka longa ngwe no kuyusa kwe ana skola tichachani ka wata transferring wako skola email chinacha na longwa ya muta complain na kucha ya dinikire eitaro ye paife yo skola ya tokola link tu skola email wata transfer wako kuka skola tichi hati minikira nusotwara tichachanika obia na skola itokoro yani wanale kanange ninogumiga Kombinga ya meshanika ndiliro ngatupo penare Rovisa ndishio nchongo ya shininga daninga che kwa taji na antoranji Kaloviso yake na ukala ninganga shashokuyende misa. Teresia, Roviso fele ndewe tulongwe. Hey, nangaka ndishisho. Tuna
paleka edina ya misa. Atoni ngingine ne. Ndine dhiradhiro. Ticho quality to tirifa. Ndaluko omupite ne misa shaya paifa muti nginginyano. Shiwana ashime saya. Okwa ito ningire nima. Pali ala kutupukisawa. Tamuti nginginyano amen nune. Kutuno shapai fotamangoroka. Ticho pali ala kutupukisawa. Ngandaruka omupite ne misa shaya paifa muti nginginyano. Yeah, you see, ndio mrombo anakuja miso detu pukita. That's why they can lopota ifunja hiyo. Ndio muningira na hiyo. Sasa kama te kuchapa ifa mapaturuka. Ochiko ngana ndinapo ngo lopota ngopikai. Aninga na tashitongwera haku principal ukalopote mise tomuno ndire kwetu kuswe. Yeah, ndio mrombo ashandi mrombo emosi na mwa kwake nanje. Marongo we mwe amonse. Umulonga ndago Ha, otokukuta owalundila teacher shashikumuhole onawenshi wihokolola vemwe. Yalo, pafo tekurikota ni tekurikota national right ala show confesse. Pafo tekurikota tu faroka video haka ku principal atuke mulukire no show emulundila. Nde mesa te tagaruka na. Yeah. You guys, ondaruko omunu. Ndaruka mwaka makumwe narovisa natukulombwela shashi ando ino acta convincinga tufale nine ko principal anako.
Yeah. Tunaenge tunokuninga omaninga nashi mwaeleke vinayo mtuathane ninga mamagarika Alushengo vandu vakalunga tata ndavelife vaengeli la kalunga ontondi satana ohatulo shifidi menjila dere shikina shituloli sholelitha okuyelitha omailongo ga Jesus Kristus. Yesus Kristus otati natwididimikireni sigo opepeshulilo opo tukamone onjambi yaluhe. Apo itago yombili ya Jesus Kristus natutwikileni olodi. Atupandula mwene mwete indandi mulombwele zikireni nokulongera tekaongane nyanyu nohole nonombili china mwesa bona ndokulongirira muloloka nande